Mfowethu kushubile kakhulu. UThabani Hlatshwayo-ke uze nokunye okuthinta untokozo wemoto-ke laphana-ke noma untokozokhazi odume ngokudayisa iy'moto. Bafowethu kushubile kakhulu. Lokhu akushiwo yimina kodwa mina ngikulethela khona njengoba kunjalo. Isigebengu leso mangangikholwa-ke lapha kuMoja Love uyaphuma ngomgqibelo. Mangangikholwa kwiMoja Love uyaphuma ngomgqibelo. Bafowethu indaba inkulu. UThabani uthi untokozokhazi isigebengu. Ngokusho kwakhe uThabani Hlatshwayo-ke nanti udaba oluphelele enguphathele lona. Ngifisa ulalelisise kahle. UThabani echaza ukuthi-ke iy'moto zenziwa kanjani kuze-ke kube khona-ke amaphepha azo. Angifisi ukuthi uzwe ngami kodwa-ke nanti udaba awulale khona la kusiqiniseko SA Media-ke. Ungakhohlwa ukusubscribe-ke uphinde ulike lama video-ke. Ngicela siphinde sidibane kwezinye engizokuphathela zona. Lalelani labo ntokozokhazi enye research esengiyenzile. Abantu abadayisa imoto nontokozokhazi bafowethu ilabantu laba abathole imoto go East Point Rentals la kurentwa khona imoto. East Point Rentals bafe bakunike enye logbook into engathi logbook but if pre logbook before final logbook abakunika yona. So bafike bakunikeze yona leyo logbook leyo. Leyo logbook ungamdayisela ngayo umuntu imoto mangabe engakaze abone ukuthi ilogbook yemoto injani ikahle empilweni. Ungamnika yona kubelieve ukuthi imoto yakho kanti imoto kuseyale egarage. So into abayenzayo bafike bawulanda imoto ko East Point, balanda imoto ko Car Rentals bese bebuya bezodayisela nina. Uma ngabe bekudayisela bayakunika lelo book le abayinikwe lapha leyo umkhohlisi ukuthi phela wena useyi-owner yayo imoto njengoba isiphumile egarage. But akakusi lo book egunyaza ngokusemthethweni eseyestablishiwe ukuthi you are fully paid. Cha, akusiyo leyo. Bakunikeke leyo bese bethatha imali kuwena. Angithi when we are drive around o East Point abakakuthungathi uya drive around kanti awazi ukuthi le moto iyakweleta. Wena uzobona sekume abakubo moto egarage selithi lizolanda imoto. Uthi hayibo ilandelwaphi le moto? Ilandelwani le moto ngoba ngikhokhile ethiwa cha. Le moto le iya lokhunji iyakweleta. Bekuthathele yonke into. So into kanjalo nje. Bathatha zonke imoto zoma rentals beze bazondayisela. Uma ukuthi khona engakuboni sida bazokudayisela isikorokoro noma bakutshontshela bathatha imoto yomuntu mhlambe umuntu oyisidakwa bayithathe namaphephayo itshontshiwe kuyi kodwa ingavelile kwenti itshontshiwe. Ngelinye ilanga uzothi usa driver uthathwa amaphoyisa ngotshele thiwa this is a stolen car.